Bok ljudi, evo nas u novoj epizodi Padeliranja, a s nama su ovoga puta Tea i Tea Cure. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste nam? Pa evo, odlično. Super. Super, evo trening još malo, ali nadate se da ćemo malo dužiti pa da ćete izbjeći Juanmu koji maltretira dečke pošteno. Da, bar prvih 15 minuta. Tamo zagrijavanje. Taman. Tea Jeziđić, da ne kažemo krivo, i Tea Lovreković, jel tako? Ali imate neke nadimke? Kako ćemo se zvati uopće? Može Ćemo Tea 1, Tea 2? Može i tako smo krenule. Može Tea desna, Tea lijeva. Prije smo bile Tea plava i Tea smeđa, a sad smo obe smeđe. Ko je bio plavi? Ja sam bila plava. I šta se dogodilo? Zašto promjena? Pa, mene obično ljudi znaju kao tamno, ja sam cijeli život tamna, ali evo, godinu dana sam bila. Pa da je krenula igra sa plavom kosom, pa smo je tak zapamtili. Tak su me upoznali. Da. Vrijeme je da upoznamo i drugu stranu. Dobro, i sad kad već pričamo, Tea Jeziđić uskoro postaje Tea Bilandžić. Čestitamo. Hvala. Zaruke su daj malo za... Evo, krupni kadar. Čekaj, hoćemo to malo zazumirati. Ajde, molim te. Daj, molim te da se vidi. Opa, sjajno. Koliko je to? 24 karata i koliko? Koliko se isprsio gospodin Bilandžić? Jako se lijepo isprsio. Putovanjem, prstenom svime. Već plaćeš, češ. Evo, plaćam. Evo, emocije naviru. Dobro, to su posebni trenuci, jel tako? Da. Dobro, ajde sad, kad se već toga dotakli, kako je to gospodin izveo? Pa, gospodin je to izveo neočekivano, znači odveo me na put. Što sam ja mislila da idemo u Milano, ali smo zapravo išli na jezero Como. Sve organizirao. Da, restoran, vožnja rivom po jezeru, prekrasno. Inače, kum njegov i naš dobar prijatelj zajednički je iz Hrvatske vozio 100 ruža u vazi, znači sve je bilo namješteno, koji stol sjedimo u restoranu, da on nas može poslikati, poslije to je sve bilo toliko lijepo. I ti ništa nisi skužila? Pa imala sam ja neke naznake, znate kako mi žene imamo to neko 600 čulo, ali u principu sam bila iznenađena i to ugodno, baš ostaće mi to uvijek u prekrasnom sjećanju. Sjajno, evo, neke sa srećom i nek to traje za uvijek. Ali ima onu foru ili uzu lopticu, pa iz loptice prsten i to, ili ne? Pa ne, ima onu klasičnu kuticu, ali oprostit ću mu to. Nekako ćeš preživjeti. Nekako ću mu to oprostiti. Dobro, nadamo se da će ti taj lijepi životni trenutak donijeti još puno sreće, naravno i u padelu, da ćeš tu dobru energiju pretvoriti u to. Evo, cure, kak ste vas dvije uopće krenule, koliko dugo igrate skupa, kak je krenula vaša priča? S padelom, zapravo moja priča je krenula u Španjolskoj, kad sam bila na Erasmusu prije 2 godine, znači 2023. Španjolci su ludi za tim. Da, znači došli smo na Erasmus i ja i kolega koji je isto iz tenisa i tamo je bilo puno više terena, recimo imali smo na tom sveučilištu za studente besplatne terene i tako smo upoznali ekipu koja isto igra padel rekreativno iz različitih država svijeta. I tako smo krenuli malo igrati. Zapravo zanimljivo je da sam ja krenula igrati na lijevoj strani jer sam ja mislila... A ti si ljevak? Ja sam ljevak i ljevači u padelu... Znači moraš biti desno? Igraju desno, uvijek ljevaci u padelu, ali ja sam krenula na lijevoj strani, ali nekako mi je ostala ta percepcija iz tenisa. I tako sam igrala prvih pola godine dok nisam došla ovdje, dok mi zapravo Brčan nije rekao da moram zamijeniti strane. A mislim da smo i ti i ja krenule na krivim stranama. Da sam ja krenula desno, ona lijevo, totalno nelogično. Ti dešnjak i krenula... Jer to u teniskim parovima, ajmo reći, nema neke veze, mijenjaš strane. A zašto recimo u padelu bitno da je ljevak desno, a dešnjak lijevo? Pretežno igraš lopte u sredini, ajmo reći, smiješao je bilo koji lob koji dobivaš. Većinom ako je u sredini, onda je to i njoj na forehandu i meni. Nekako je logičnije. Da kut onda braniš, ajmo reći, sa stranom koja ti je lošija, u većini slučajeva backhand, što ne mora nužno ni biti. I to je baš najbolja kombinacija u padelu i nije toliko česta. I zapravo su to, mislim, najopasnije kombinacije. Jer... Da, ja sam baš, osobno sam igrao konkretno jučer, baš protiv ljevaka, prvi put u životu. Mislim, to je stvarno, sve ti se izokrene. Znam, i meni isto, znači I meni isto. Da. Totalno mi je teško igrati protiv ljevaka. Kužim kak je drugima kad igraju protiv mene. Druga rotacija, drugačije se odbija loptica, stvarno je totalno, za 180 se okrene sve. Da, ima jedna ona fora priča za Nadala, recimo, on je inače dešnjak, ali Stric ga je naučio da igra lijevom rukom.
I sad baš sam nedavno gledao onaj podcast sa Slavenom Bilićem i to mu je objašnjavao Ivanišević. Bilić nije imao blage veze, da je inicijalno bio dešnjak i kad mu je objasnio da je promijenio ruku, čovjek se sablažnjavao. Ima recimo toga u padelu, da neko ide toliko daleko da ide mijenjati ruku. Jeste čuli za takav neki primjer? Ne. Još uvijek ne? Još uvijek ne. Da. Ja inače ne pratim toliko padel. Evo sad, recimo, nekad znam pogledat neki meč i to, ali ja kad sam krenula igrat padel, ajmo reći da je bilo toliko rekreativno da me nije ni interesiralo ko je u vrhu nešto od koje igra. Nisam znala valjda jednog igrača nabrojati. Inače, uvijek čujem priče da djeci koja krenu s lijevom rukom zapravo tjeraju da pređu na desnu. Ne znam zašto, mislim da je, meni je prednost biti ljevak, pogotovo u sportu, recimo tak nekim sportovima. Da, malo je ljevaka. Jer je malo ljevaka, da. Da, ljevaci se baš traže. A kak je recimo dešnjakinja igra s ljevakinjama, je li ti nešto lakše u igri? Igrala si, pretpostavljam, prije i sa dešnjakinjama? Pa čak i ne. Ona je moja prva partnerica i mislim da sam imala tu malo sreće jer onda obično je teško u padelu se dogovoriti oko te sredine. Generalno backhand igrač ima malo više lopti. U teoriji bi trebali biti malo agresivniji, napraviti neku prevagu backhand igrači, ali ovako je puno jednostavnije jer ajmo reći ona igra svoj backhand, ja igram svoj backhand i to je to. Samo smo se dogovorili oko sredine i ostalo je nekako išlo lako. Ko lovi sredinu? Ko je prije? Da, još uvijek malo, još treba malo mečeva da se to... Ima tu taktičkih pravila, u principu ako ti je igrač po dijagonali da je tvoja lopta, pa se pokušavamo držati toga, ali spašavamo jedna druga. Da, svakako nam je prednost jer imamo to na forehandu što je lakše nego recimo ovako. Je li bilo koji put da se reketi malo Kako ne? Malo više puta? Moj prvi reket ikad koji sam kupila i dođem na trening sutradan i sudarim se sa partnericom i odmah mi je pukao. Nisam ga imala 15 minuta. Si luda bila? Ali sad se to puno rijeđe događa. I kakav je bio osjećaj taj prvi put kad je otišao reket? Bilo je super. Super je bilo. Sjajno. Kak bi se opisale kao par? Koliko ste složene na terenu? Koliko si odgovarate? Šta bi rekli? Kakva vam je kemija? Pa ja mislim da smo mi dosta različitog karaktera. Suprotnost. Da, baš smo suprotnost, ali mislim da je to dobro ovdje. Da. Izvan padela, ali mislim da to jako dobro zapravo funkcionira u padelu jer da smo... Suprotnosti se privlači znači na padelu. Jer kad su osobe previše slične, tu možda dođe i do nekih, ne znam, da smo obe ajmo reći... Ja moram reći da ja s još jednom ja nikako ne ide, a opet da smo dvije ja, onda bi to možda bilo isto malo, ja sam ajmo reći mirnija, ona je... Ja nekako nosim energiju to, a ona smiruje pa se nadopunjuje. Da, koliko je tu ego bitan recimo u toj cijeloj priči? Pa meni je osobno bilo teško možda jer sam igrala tenis 10 godina i to je individualni sport. I onda si nekako navikao da si sam sebi kriv i zaslužan, bilo da dobro igraš ili loše, a ovako opet još jedan igrač utječe i na tvoj ishod meča i generalno na tvoju igru i opet recimo i kad tvoj partner pogriješi ili ti moraš nekako imati obzira i prema drugoj osobi. Ovako se ti možeš naljutiti sam na sebe pa eto. Da. Ali ovdje moraš misliti opet i na drugu osobu. Da, mi smo navikle biti same na terenu i ovdje pogriješiš pa ti je krivo, pa onda partner pogriješi pa ne smiješ moraš paziti kako ćeš reagirati. Teško, Kako se u biti iskontrolirati u tim trenucima kada recimo ne znam u poenu tebi recimo ide dobro i sad dođe te broj 2 i neku čistu loptu s pol metra u mrežu. Kako se ti iskontroliraš u tom trenu da joj Ja nisam prava osoba za odgovoriti na ovo pitanje, ja se nekad ne iskontroliram. Ne, trudim se, teško je, ali na kraju krajeva i ja griješim i ona griješi. To je možda u žaru igre, mi oba dvije poslije meča, to nikad ne zadrži taj osjećaj, nego to je tako na terenu. Da se kažete svašta na terenu kad ne ide dobro? Pa čak i ne, ja sam na terenu zapravo dosta mirna i čak ne pokazujem toliko emocije i uvijek sam tako bila. A ti se dereš? Ja sam živac. Da, ona je živac i zato mislim da se tu... Ne derem se možda. Tako da smo tu baš suprotnost, ali opet tu onda se izbalansiramo. Meni su čak rekli da imam te reakcije koje ja valjda ne kužim. To na početku mi bilo malo nisam navikla, sad sam već navikla na to i imam ja neke reakcije i recimo nemam. Recimo ja nemam reakcije, ona ima previše reakcija i onda sad smo navikle i više. Živce kad ti malo okrene očima?
Pa iskreno, Ako me znači vidi. više to, da, ne vidim to. Zapravo uopće Sad više ne vidim. gleda me. Više me gleda. Imam osjećaj da bi ljudima bilo lakše da se nekad neko zdere na njih, da to pusti, nego da mu ono sa strane ono kao... I ja sam tog mišljenja, da. Ali nekako smo naučile šta nam paše. Međusobno ja ono znam, na primjer, da se trebamo bodriti to sve, tako da ja njoj možda nekad, ako nešto mislim, ono prešutim, pa na klupi recimo nešto raspravimo, ako je taktičkog tipa, ako loše igramo, ne znam, igramo sve dolje, a trebamo igrati više lobova, na primjer, onda to na klupi većinom riješimo. Kako je izgledala najgora svađa? Pa nikad nije bilo svađe, ali... Nikad se niste posvađali? Ma je, kak nismo. Bio je neki meč lige. Sad Da, došlo da, s puta. da. A I šta je bilo? nije nam bio, ajmo reći, bitan meč. Prošli smo već kao ligu gore. Tako smo nekako loše igrale i ona i ja i... Sad ne znam na koji točno meč. Aha, da. Tu smo onda iskomunicirale baš poslije ovoga, jer prije toga je bio jedan turnir, recimo, koji nismo igrale zajedno. Da, i to isto. Da. Bile smo protivnice vikend prije, što je ono skroz ok. I onda smo došli igrati taj meč zajedno. I nekako se nismo mogli, mislim, ne da se nismo mogli sposobiti, nego nam nije bio dan, ni jednoj ni drugoj. Baš nam nije bio dan, da. Što je normalno isto, ali bitno da smo to poslije iskomunicirale. Da sam otišla doma jednog mišljenja, ona drugog i... Još se navikavamo na to da igramo timski sport. Da. Šta vam je omiljeni ritual, ne znam, prije i poslije meča, ali imate neke rituale? Pa čak još i ne. Ja sam jedno vrijeme dolazila s kavama, uvijek Coffee to go, a? Da, sjećam se da je bilo državno i valjda svaki meč i tak mi se zaredalo i ona meni govori McDonald's kava mora biti to. McDonald's kava uvijek. I stoji. Ni ne stignem ju popit jer dođem na teren i moram igrati i onda te hladne kave bacam, nažalost. Dobro, bitno je li upalilo, jeste pobjeđivali? Bitna je volja, da. Dobro, ali vam donijelo sreću, bar to, u mečevima? To što si ti nosila kave? Eto, valjda je, ne znam. Valjda je. Pa mislim da je, da sad ide dobro. Čak nemamo neke kao rituale u Pa ja sam baš razmišljala o tom, ono kad je neki meč bitan, razmišljam se, a šta sam radila prošli meč koji smo dobili, ali nema, jednostavno. Još uvijek nema, možda će biti. Imate još vremena to razviti. Evo sad nedavno ste osvojili ovdje i Embassy Cup. Koji vam je to turnir po redu da ste uzeli skupa? Drugi turnir, ali ovo je četvrti turnir da smo igrali, ja mislim, zajedno. I drugi turnir da smo uzeli. Da, izgubili. Dosta i ovako neke turnire, možda i koji su vani, to smo igrali sa različitim partnerima. Generalno ovdje igramo zajedno, da. Bitne turnire, ali kad je neki možda malo slab ili kad neko ne može, onda... Da. Mislim da smo malo možda za neke manje, ajmo reći, slabije turnire prejak par. I onda čujemo da se cura neće prijaviti, da ih je strah igrati, onda se ili razdvojimo. Recimo, ja imam sestru blizanku koja isto igra padel, malo slabije, malo manje od mene i onda je ona, recimo kad ja ne može, onda igram s njom. Sa Sekom, da? A jesi sa Sekom prije nastupala baš u padelu? Da, ona mi je reći prva partnerica, ja kad sam se vratila iz Španjolske, počela sam tu igrati na ligu i onda sam nju povukla i prva dva ili tri turnira smo igrale zajedno. Jel se nadate da bi, ne znam, jednog dana, sad još uvijek u Hrvatskoj praktički niko ne živi od padela, to je više, ajmo reći, u nekakvoj amaterskoj razini, jel se nadate da bi jednog dana možda mogle i zarađivati ozbiljnije i živjeti možda od padela? Pa ja sam recimo na Kineziološkom fakultetu i znam da ću svakako ostati u sportu poslije ili kao trener i sad stvarno bi voljela da i kao igrač nešto probamo, ali još je to, mislim, daleko i teško. Teško u Hrvatskoj, ali mislim da ima šanse. Pa teško je procijeniti kad će se sport razviti na toj razini kod nas. Isto što sam rekla, mislim da će možda ljudi ga ozbiljnije početi shvaćati kad uđe na olimpijske igre, ali eto, meni je pretežno kao neki ispušni ventil, kao rekreacija, obožavam sport, cijeli život sam u sportu i nekako mislim da ću nastaviti igrati padel neovisno o tome. Još uvijek smo mi svi amateri, svi imaju svoje poslove. Samo od padela se ne može živjeti, kao trener čak i da. To sad baš jako kreće, ljudi žele trenirati, traže se treneri i kao trener da, ali kao igrač još ne. Da. Idete sad na Euro u Madridu, u Španjolsku, kakva su očekivanja?
Pa ja se iskreno veselim i mislim da smo ove godine malo konkurentniji nego prošle. I nadam se da bi mogli proći te kvalifikacije, obzirom da igramo s državama koje su prošle godine doživjeli istu sudbinu kao i mi, znači nisu prošli te inicijalne kvalifikacije, pa eto, nadamo se nekako zajedničkim snagama. Pa mislim da se stvarno vidi napredak od prošle godine, odnosno vidjet ćemo kad dođemo tamo, ali evo, prošle godine je bila prva probna i sad mislim da smo puno spremnije. Vraćamo se iskusni. Kakav je točno format? Koliko reprezentacija? Krećete od kvalifikacija, ali tako? Da, nisam sigurna koliko, ima 8 ili 16, pretpostavljam u tom. 8 ide odmah u tu Onda pretpostavljam završnu fazu, 16 država u kvalifikacijama. Tako nešto, da. I onda da 8 ide u drugu fazu. 3 ploče se igraju. Prošle godine je bio format da se igralo sa još 3 države u grupi i onda svaki dan se natječeš protiv jedne reprezentacije. Imali smo misleno i težak ždrijeb, ali mi stvarno smo dobro odradili te mečeve. Ja sam baš zadovoljna. To nam je bio zapravo prvi meč svima sa nekim curama iz druge države koje zapravo i treniraju i prvi puta smo vidjeli kako druge cure izgledaju igraju padel. I kako je to bilo? Di smo, ne znam, u odnosu na neke druge? Oni su tad iskreno za nas bili wow. Oni su se igrali? Protiv Austrije, Poljske i Švicarske. Ali borili smo se, nije da nismo mogli ništa, mogli smo mi napraviti nešto, ali mislim da ove godine sigurno bi mogli. Cure pretežno koji igraju za te reprezentacije se i bave padelom, žive od toga. Treniraju u Španjolskoj ili treniraju svaki dan. Da. To je baš njihovo primarno zanimanje, ajmo reći, a mi smo došli tu kao nas 8 cura koje imamo i različite poslove i studiramo i došli smo, ajmo reći, od igra da vidimo kak je to. Tad smo tek krenuli trenirati, imali smo možda 10-ak treninga u životu, 10-20. Da. I tek smo zapravo nakon tog europskog mi malo ozbiljnije počeli shvaćati, više smo počeli igrati, uključili smo se u ligu, počeli smo trenirati, tako da mislim da ali bi trebalo rekla da smo i tad pokazali neki sportski duh. Ko što mi Hrvati specifično to i imamo i navijali smo i borili smo se bez obzira što smo bili loši. Vidjeli su nas i čuli ljudi tamo sigurno. Da, to nema uopće sumnje da mi kad još izgradimo kao zemlja ovu priču oko padela da ćemo mi tu biti konkurentni. Što kažete i same, mislim, Hrvati su naprosto majstori da čega god se dotaknu da to dovedu na neku razinu. Dobro, nekakva želja vam je onda, pretpostavljam, i doći do olimpijskih igara možda jednog dana. Priča se je mogla tamo 2032. u Brisbaneu. Priča se i mislim stvarno raste, ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu raste padel i mislim da bi moglo, evo držimo fige. Da, ajde, nadamo se i mi. Čime se Teja i Teja bave ovako dok ne igraju padel? Pa ja studiram, evo završavam na 5. godini menadžmenta ekonomije sam. Radila sam do nedavno isto 2 posla, sad malo manje, ali eto, zapravo studij na prvom mjestu. Ja sam isto apsolventska godina na kineziološkom, pišem diplomski, radim kao trenerica u tenisu, radim trenutno i u školi kao zamjena, tako da sam sad više u poslu, ali evo ovoga. Kao i bilo koja druga osoba koja igra padel, nema vas nikad doma i to je... Nikad, znači od jutra do mraka. To. Super, cura. Ok, prije što odete na Euro, mislim da je u redu da malo testirate koliko znate u stvari jedna drugu dobro. Ja sam vam pripremio jedan ovako niz pitalica. Opa, sam da ne padnem. Pa evo, podijelit ću vam papire. Svakoj po, evo, kemijska za početak, izvolite. I svakoj po 5 papira i nekakvih, hajmo reći, 5 elementarnih pitanja. Nešto o padelu, nešto ovako malo o životu i slično. Znači, pitanja za Teju 1, odgovaraš za nju. Koji ti je omiljeni udarac u padelu? Smješkaju se, izgleda da će ovo znati. Može? Može. Ajmo. Viboravi, bravo, 1/1. Odlično, dobro ste počele. Ajmo dalje. Ne prepisuj. Da, nemojte si škicati to. Dobro, sad brčujem je sad kako ću odgovoriti. Omiljena partnerica s kojom je ikada igrala? Ili je ovo možda glupo pitanje? Možda bude iznenađenja. Mislim da neće biti. Bravo, svaka čast. Dobro, ovo ste napisali. A uskličnici, je li? Dobro. Ali čekaj, koja je Teja? Pa ne znam da postoji još neka Teja, ali... Dobro. S kim bi od tenisača
Hoćemo tenisača ili tenisačice, evo vi recite. S kim bi od tenisača ili tenisačica najrađe odigrala partiju padela u paru? Od nekog poznatih u tom smislu. Sad reći hoćemo... Ne mora biti Hrvat. Ne, bilo ko na ATP listi. Hoćeš tenisača ili tenisačicu? Kaj hoćemo, miks, hoćemo žene? Ajde, tenisača. Ajde, tenisača. Pošto muški tenis mislim da više pratimo. Može. S kim bi ona odigrala? Tako je. Ajoj. Možda nekog kog znam, čula sam da igra padel. Ne znam, koga god hoćeš. Ja sam stavila 2 odgovora, nisam se mogla odlučiti. Dobro, okej. Ako pogodi te 2-1... Dobro, ja sam, ali... razmišljala sam, ali je španjolska, Ja sam old school te, a ovi prvo je bio new age igrači. Evo. Bio je Federer, prvo rekao hajmo na Španjolsku. A zapravo sam trebala Nadala, pošto je ljevak i pošto je već navikla igrati. Nisam navikla na ljevake. Mislim da je raskol počeo, tako da... Ovo je početak našeg kraja, teo. I sad 2 onako pitanja iz spomenara. Najdrže jelo. Čekaj, ne smijem gledati, moram se koncentrirati. Tea J je... Da, Tea J, jedna i druga ste J. Tea Jeza je odgovorila. Druga Tea. Jako puno hrane mi se vrti, ali... Ne smiješ reći slatkiši. Znači nikad niste bile na ručku? Prvo mi je, jesmo. puta. Prvo mi je bio McDonald's slatkiš, ali ne, ono što... Ajde, jeste? Znam da ovo priča da stalno radi, jel da? Bravo, bravo. Steak, bravo, svaka čast. Bravo. 4 od 5 ste cure, bravo. I zadnje pitanje. Pritisak. Vrsta glazbe, omiljena. Vozim se stalno s njom u autu. E pa onda znaš. Onda ćeš znati sigurno. A? Sad nisam sigurna kako se zove, to je... Djeluje mi kao neko ko voli slušat, htio sam nešto drugo reći, ali dobro. Thompsona. Moram biti politički korektna, izbijat ću ovaj odgovor. Znam da ovo nije, znači strano, nije pop, ali je ovaj... Strani pop? Okej. Da. House, da. Ali na to si Može mislila. pop, može Da. pop. 4 od 5, bravo cure. Prihvatit Super. ćemo, ja. Odlično. Dobro, znači Ću ja još partnerica iskidati. te sjajno poznaje, da vidimo koliko ti sad poznaješ nju. Ok, znači Tea 2, Teu 1 poznaje gotovo pa savršeno. 4 od 5 odgovori, da vidimo koliko Da vidimo Tea koliko 1 ja poznaje sebe. Teu 2. Druga su pitanja. Može? Znači ovako, da možeš odabrati glatka pobjeda u 2 seta ili pobjeda u 3 seta nakon velikog preokreta. Šta bi uzela? Može. Može. O, Da, bravo, da. svaka čast. To su me Bravo. pitali ovoga. Znači, ipak bi bilo bolje dobiti nekoga. Pa nakon mislim preokreta, da. Onako slađe, jel? Slađe, definitivno. Bolje nego Ovo bicikl, 6-0, a? 6-0, Da, to da. ko da nismo ni igrale. isto, Ja isto. Ja sam mislila da piše kao 2 A ne, seta, ovo onda drugo. misli drugi odgovor, Drugi znači odgovor, točno jel? sam. Da. Točno si, bravo. Da, ali dobro, ali šta ako dobiješ glatku u 2 seta nekoga, evo tipa ne znam, na finalu nekog turnira? A to je druga priča, ali ipak je slađe ovoga. Ipak je slađe, da. Da, mislim se nekako ispunjenije osjećaš. Nešto si napravio, promijenio si nešto, možda si se borio sam sa sobom u glavi. Da, možda si i sebe pobjedio i... Napredovo protivnika, si sigurno više nego Da. da glatko pobjediš. Ok. Ajmo sad, nećemo tenisača, nego s kim bi od tenisačica, recimo sve teatura, najrađe odigrala partiju padala? To ni ja sama ne znam za sebe. Ili hoćete nešto drugo? Najdrži partner za mješovite parove. Jeste igrale mješovite? Da. Igramo. Igrate. Pa eto. Od ekipe danas tu. Da, Ajde, može pobjede. to. Pa mislim igram da. A onda S jednim, znam. da. S njim sam krenula igrat ovoga. Pričamo Da. o koji je gospodin? Davor Andrić. S njim sam krenula igrat padel, evo igramo Njezin još. mix partner Da. iz lige. S njim sam i bila na Erasmusu i zapravo smo zajedno krenuli A sad s igrat kim bi padel zapravo i... Ne moraš ga ispoštovati toliko. Sve ok, neće se onda ljudi. Možda neće gledat. Ok. Davor, sorry. Ajmo dalje. Najdrže pić. Šta Tea 2 voli pit najviše?
A jel se računa voda? Znači, evo idem pisati upravo to, da. Voda, onda ne moramo ni Vidiš kako me zna, da. Ok, ne moramo ni pisati, idemo dalje. Čak, Voda, tamo mi je kemijska crkva, sad ćemo vidjeti. Kaj si nacrtala to? A to sam tebi pisala odgovor, pa sam ga... Ok, najdrži sport nakon padela? A mislim... A da nije tenis. Da, baš sam to htjela pisati. A da nije tenis. Hoćeš hint? Si jučer igrala to? Vidiš kako me zna. Kako si ti znala? Svaka čast. Cure, vi ćete pomest na ovom euru, znači svaka čast. Evo sad vidimo ovo. Prva stvar na bucket listi. Koja bi bila? Na bucket listi? Da. Šta bi to te dva najviše voljela napraviti Dobro pitanje. u životu? U životu? Tako meni padaju te adrenalinske stvari na pamet. Da. Pazi, za sad si 4 od 4. Znači mora biti 4 od 5, da ne bude bolja od mene. Znači fulaj. Mislim ovako jedna od stvari, da. Skok To je iz isto, aviona, da. putovati svijet. Di bi voljela ići? Pa svuda, znači što Svuda, više a? država, sve kontinente. Volim ovako baš neke malo egzotičnije zemlje, Afrika, Azija malo nerazvijenije i to bi baš voljela posjetiti. A ti bi I voljela već skočiti iz idem i... aviona, a? Pa davaj da sam za sebe pisala. Dobro, cure, svaka čast. Znači 4 od 5, jedna i druga, savršeno se poznajete, očito ne samo na terenu nego i ovak. Tako da, dajte si 5 iako ste imale 4 od 5. Bravo. To je vrlo dobar. Dajte si 4 od 5. To je vrlo dobar. Vrlo dobro. Cure, super, thanks. To je to za ovaj osnovni dio, idemo sad na Q&A. Može? Evo nas natrag, idemo na Q&A. Cure, spremne? Spremne. Jedan komentar se ističe, predsjednik ima jedno 42 pitanja je postavio, ali dobro. Valjda nema kaj zaraditi pametnije u životu. Dobro, ajmo, nećemo s njim krenut, nego idemo ovako. Pita jedna mlada dama, Dafski, to je moja kolegica Sara Dunjak, koju pozdravljamo ovim putem. Kaže ovako, koliko početniku treba da se ufura u sport? Kaže ona, zabavno je jako, ali teške su one piruete. Ne znam sad na kakve ona piruete misli, ali valjda ne Mislim, znam. valjda na duplo staklo. Pa teško je to reći, ovisi o pozadini početnika. Je li trenirao neki sport prije, je li se uopće bavio s nekim sportom, da je imao reket. Evo recimo, ona se nije bavila tenisom ni ničime, igrala je jednom padel. Koliko njoj ovak bi trebalo da se ufura? Ajmo reći da je nekakva, ajmo reći, Da može odigrati prosječna- termin sa ekipom. Pa ne puno, iskreno. Ja sam uvjerena da svatko ko dođe na padel da u sat, dva može se naučiti prebacivati. A sad, ako pričamo o nekoj većoj razini da nauči stakla, da nauči pravilne udarce, to već zahtjeva neki dio vremena, ali ovako za odigrati termin. Da, par sati da se prođe jednostavno sve osnove. Da. Sigurno puno kraće nego recimo tenis. Tako da, baš jako je individualno. Već ti nakon 2-3 puta ti je fora, ajmo reći, jel? Pa mislim da se ljudi na prvu zaljube. Ja sam dosta prijateljica, ajmo reći, neću već preporučila, ali došli su jednom, dva put i to je odmah krenulo. Kupovanje reketa, kupovanje opreme, ja moram igrat sad, hoću termine, rezervirajte mi. Tako da, brzo se zaljube ljudi. Za neke razine, za odigrat meč je dosta brzo možeš doći. Opet uspoređujem s tenisom. Tako da baš jedan trener dok sam ja polagala za tečaj je govorio da je padel easy to learn but hard to master, znači stvarno lagano za naučiti, ali za savladati i usavršiti i doći na neku veliku razinu je baš treba puno vremena, ali za početnu pa nekih par sati je dovoljno za odigrati termin. Da, Sara dođi, cure će ti sve objasniti. Tako je, pozdrav za Sari. Čekaju te, pozdrav Sari. Ok. Kaže jedna druga mlada dama, Sanja Kuzmanović, da nije padel, koji sport bi bio vaš drugi odabir? Kaže ona, ok, tenis, znači ne tenis. Nešto pored toga, je li to onda odbojka? Pa ako izbacimo da sportove s reketom, prvi izbor recimo nekog timskog sporta bi bila odbojka, čak odbojka na pijesku prije,
A recimo neki individualni sport, možda atletika, ali recimo ili neki sedmoboj ili neki skokovi, da nije klasično trčanje, ali recimo možda sam ja tako malo građana za recimo neki skok u dalji ili skok s motkom, recimo to mi je baš zanimljivo i za gledati, za pratiti. Nisi nikad bavila atletikom, a? Ne, trčala jesam u školi, ali nikad ništa van toga. Da. Iskreno nisam preveliki fan trčanja. Za tramvaj mi to si par puta odradila i to. Ti? Za mene atletika nije, ali pa da, odbojka. Ja bih čak rekla i da dosta odbojkaša brzo polove padel. Jel? Imaju sličan taj smeš, jer ja se sjećam, ja sam igrala odbojku na tjelesnom u srednjoj školi. I servis ti dođe prirodno. I meni odbojka isto ide meni odbojka ide isto zbog tenisa. Ne bi nikad rekao. Da, dosta je sličan taj udarac, servis da. sa smešom u tenisu, samo eto naučiš držati reket. Kažem i meni isto, ajmo reći, taj neki servis u odbojci došao prirodno i nekako mi je zanimljiv, dinamičan sport. Zanimljivo, da. Da. Dobro, znači idete obje u odbojku, možemo to tako reći. Ok. Vidite li se, Romana Sedak, vidite li se u budućnosti u ovom sportu i može li se živjeti od toga? To sam vas sve to smo pričali već, pa vidimo sigurno da ćemo se nastaviti baviti koliko god ide tim, a onda u budućnosti koliko će se moći, opet ponavljamo još ne, ali nadam se kroz neko vrijeme da... Dobro, nakon ovog podcasta realno dionice vam rastu. Ali opet tu ide onda isto tak priča o, ne znam, sponzorima, o ovome, tako da kroz tu neku stranu možda čak i može, ali ovako od turnira još ne. Tu ti je kamera, obrati se sponzorima slobodno. Bog sponzori. Marin Sport. Koga sve želite, samo ih pozovite. Pavel. Mogu svi doći, slobodno. Nek se jave. Dobro. Vlatka pita kako ste se odlučile za igrati padel i što vam je općenito najprivlačnije u tom sportu i koliko se žena bavi padelom? Evo možda kod nas u Hrvatskoj. Ja sam slučajno, ajmo reći, došla sam tako, na jedan termin su me zvali, bio je to neki vikend, pa da si ja okušam u tome. Reket je, ajmo reći, sigurno neće biti loše. I nakon što sam odigrala možda termin, 2, 3, jer sam ja tad već dugo vrijeme bila van tenisa i nekog sporta, ajmo reći, bavila sam se ja nekim sportovima, možda išla u teretanu i to, uvijek neka fizička aktivnost, ali sam osjetila koliko mi je zapravo taj natjecateljski aspekt falio. Jer kad nešto radiš, i ko klinac i kroz neku raniju adolescenciju, navikneš na tako neke stvari i ja sam zapravo bila oduševljena i zato što se igra u četvero i uvijek je tu neka zabava, poslije se popije piće, ode se nešto pojesti. Da. Jako zanimljivo. Da, dinamičan je baš zabavan, poeni mogu trajati dugo, mogu baš biti atraktivni. Tako da, to nas je privuklo. U Hrvatskoj? Mislim, koliko je ih onako? Jel postoji neka brojka, ne znam? Pa recimo kada uspoređujemo sa muškarcima, to je jako velika razlika, ali recimo kada uspoređujem prije 1.5 godine kada smo mi krenuli i sad vidi se napredak, vidi se da ima više, dolaze, ali još uvijek polako, recimo ja mislim da dečki svaki dan dolaze, novi dečki, pridružuju se, igraju ligu, hrabri su, a cure to sve polako, možda se boje nekako i doći, većinom mislim možda muško je društvo. A pogotovo kad pričamo o turnirima, znači, to je... Imaju neki možda malo strah od nastupa, pogotovo ako se nisu bavile sportom, ali ja mislim ovako za neku rekreativnu igru i to da se stvarno trebaju odvažiti, pogotovo cure i koje su igrale možda i tenis prije i neki drugi sport, ja bi voljela da se svi uključe i da ima što više žena. Evo pa, nakon ovog podcasta nadam se da će tako i biti, da će se malo cure ohrabriti. Koliko ste, ajde da ih još dodatno ohrabrite, koliko ste puta namazale dečke u padelu? Pa ja mi sad igramo mušku ligu. Pretežno zato što i... Znači vas dvije igrate mušku ligu? Da. Cure, evo, sve ste čule. Toliko o padelu. Sve liga muška, ali recimo da ih ohrabrim, ja bih još rekla, moja prva 2 turnira, evo kojih se sjećam, ja sam izgubila sve mečeve. Znači izgubila sam, prvi turnir sam igrala u Umagu, isto došla sam, mislila sam kao da nešto znam i izgubila sam sve. U Sesvetama sam izgubila i sa 0. I eto, tako sam krenula i nije me to obeshrabrilo i dalje sam nastavila, evo sad smo došli do tu gdje jesmo, tako da mislim da nema veze ni poraz, bitno je da sudjeluju, da napreduju, još je zapravo slađe kad dođeš, izgubiš i onda kroz mjesec, 2, godinu dana vidiš napredak. A kak dečki doživljavaju kad ih 2 dame poraze na padelu, nije im baš svejedno, a? Pa mislim da im nije svejedno, ali...
Mislim, sad nas stvarno ljudi sa padela i znaju i možda su na početku kad mislili kako su ove dvije cure, šta će s nama žene igrati ovoga. Ja se sjećam tek kad smo ligu prijavile i onda smo odigrali prvi meč sa tim dečkima i nešto smo ih glatko pobijedile. I idući meč dolazimo na centar i govori mi radnica na Velesamu, pozdrav za Saru s recepcije, da su došli dečki, Sara, da su došli dečki i rekli kako će nas namazati, one su prejake. To je bilo tak smiješno, ali onda poslije stvarno bude i borba kad smo otišle u tu ligu gore i meni je super iskreno. I volim igrati s muškarcima, nekako brži je padel, dinamičniji i oni se bolje generalno brane od žena i onda dulje traju poeni. Baš je gušt nekada, evo, iskreno. Da. Kad si spomenula Saru, Sara je kraljica. Sara je... Legenda naša. Obožavamo Saru. Je. To koliko cura, evo, pozdravlja vas vaš kolega. Konobar prolazi. Šta ćemo Još popiti? jedan sa Velesajma, sa Padel HR-a. Evo, ako to nije ohrabrenje ljudima da igraju, ako dva konobara s Velesajma su trenutno na treninzima reprezentacije, evo ja ne znam. Kom pričamo? O Reni i Brči, jel? Da. Konobari, a reprezentativci. Pa to treba pohvaliti. Uz dužno poštovanje znači, nemaju, konobarima, naravno. Da, nikakvog prijašnjeg iskustva s tenisom, reketima. Oni i nisu došli su na tenisači, zavidnu došli su. razinu. Da. Svaka čast. Mislim da je to vrijedno hvale. Pa to je to, znači nije da je to samo za tenisače sport, apsolutno za sve. Za sportaše, a i za nesportaše. Da, točno to. Evo, poziv svim curama, svim dečkima dođite i poziv dečkima da naravno vas probaju naći na terenu pa da ih malo ohrabrite za početak. Neka dođu, da. Ali kad smo krenuli igrati ligu, mečeve, onda se pročuje pa nam se, ljudi nas izazovu na meč i to nam je super, jer imamo puno mečeva i... Super. Dobro, i prije nego što odemo na ta pitanja od našeg predsjednika, pitao je Matija Selak sljedeće pitanje. Za koga igrate momčac? Pošto su prošle godine, pošto ste igrali za Sesvete, jel? I osvojili. Ove godine igram za Padel klub Zadar. Trenutno, evo, malo promjena od prošle godine, pa ćemo vidjeti. Dobro, promjena, hvala Bogu, mislim. Rastavila nas je. Jedini problem je što možda neće igrati s Teom. To me jako još kopka. Znači, to je u stvari odmetnica. Ona je odmetnica, trenutno, da. Hoćeš da prekinemo ovaj podcast odmah ili... Pa mene ovo sad jako pogodilo. Čekaj, ti ovo nisi znala do sad? Ne, jesam. Pričalo se, šuškalo se. Da. Sad je to javno rekao. Nije još ništa službeno, ali obzirom da je to sad rekla tu pred 3 kamere. Da, jedan turnir ovoga, ali ne znam kako ću bez te, vidjet ćemo. Dobro, uvijek se ti možeš vratiti, šta se? A, hoće li učekat mjesto? Ona može meni doći uvijek. Pa ti imamo ekskluzivu, a? Da. Vidiš ti to? Dobro. Ide, pa dobro, Bože moj. Kad odeš... Sapunica ide sad tu i... Da. Pa dobro, mislim, bilo je tih prelazaka, znaš, i Dinamo mislim, Hajduk to i je ovo, ovoga, šta sad, da. Događa se to. To sigurno, ako je, nije ono to je jedan turnir u godini. Pazi kak se sad pravda reći, ma to je samo jedan samo jedan turnir. Dobro, okej. Raspravit ćete ovo kasnije, ne sumnjam. Ok, i sad idemo na pitanja Tomislava Margete. Čovjek ih je stvarno postavio... Ali Teja nije odgovorila na ovo pitanje. Zato što ja još iskreno ni ne znam. Ja čekam, evo, ajmo reći... Čeka ponudu. Vjerna sam Velesajmu. Da. Ali još o tome hoće li Velesajm raditi ekipu. Ostavljam za sad sve otvoreno, evo, voljela bi... Meni bi bilo najdrže da smo u istoj postavi kod prošle godine. Koliko će to biti moguće, ne znam. Ali evo, nadam se nekom čudu. Pazi, ovo je razina Merkata, ovog ljetnog, nogometnog, ovo je transferi. Ovo je, to još malo će to biti... Ovo su ozbiljne priče. Pa mislim, iskreno, taj turnir... Nemamo. Menadžeri? Nemamo, još ne. Još ne. Da, ovo, mislim, šal na stranu, ali ovo su sad već ozbiljne priče. Pa jesu, ali taj turnir, ja mislim da je najispraćeniji. Da. Ta momčadsko ekipno jer se i navija i nekako je drugačija atmosfera. Kraj 6. mjeseca, da. Domaćini i bivši pobjednici. Da. Gdje se održava se igra, da. U Kasi? Da. Super, bit ćemo tamo. Ok, i sad
kao što rekoh, prelazimo na 14.000 pitanja, nije mi dobro. Šećer za kraj. Ajmo ovo provesti što brže jer ljudi će Slobodno preskoči neka pitanja, slobodno. Mislim, ok, ima čak i dobrih pitanja. Kaže Tomislav Margeta, Prdeckalo. Zašto nam se općenito djevojke boje prijavljivati na turnire, pa iz tog razloga čak neke turnire ne možemo niti organizirati? Ba, o tom pričamo cijelo vrijeme, da evo. Pa ja se bojim, nažalost, da žene možda imaju malo strah od nastupa, šta ako izgubim, šta ako ništa ne napravim. Prijavile su se 2-3 najbolja para, ja tak i tak ne mrem niš napraviti, onda neću ni ići igrat. I možda sami format natjecanja, možda bi bilo ponekad bolje da ima i taj utješni turnir, opet oni naprave te grupe pa ti imaš 2-3 meča, ali eto curama to ne daje nikakvu nadu jer misle da neće proći tu grupu. Možda nekako da se to... Da, pa jedini način da se to popravi je da se što više cura prijavi. Znači onda će imati priliku igrati, znači veću šansu igrati sa nekim svojeg ranga još ili da dođemo do toga da se može kao u muškom napraviti rang 1 i rang 3 pa da onda cure iz ranga 3 igraju međusobno, iz ranga 1. Znači samo jednostavno moraju da se prijavljivaju, da krenu jer ovako... Samo da se ohrabre i da dođu. Dobro, čuli su nas strašne. Valjda i padal glavešine koje to sve slažu, pa napravite ovakvu varijantu za turnire i da se to pokrene. Obje igrate mix ligu, tko je bolji igrač, vi ili vaši partneri? Moj partner slash zaručnik je ozlijeđen, nažalost, trenutno. Ali ipak smo prijavili taj mix. Pa ja bih svakako rekla da kad je u formi i kad je zdrav treba biti bolji igrač. Iako sam ga potjerala na forehand, a oboje smo backhand igrači, sad mu je užasno teško. Ja za sebe kažem da sam cijepljena na forehandu. Ali viš ti kako je ona već sad krenula na vrijeme? Brak slijedi uskoro, ali odmah je ona posložila stvari. Prije snađu na drugoj strani. To je možda i odgovor na to pitanje, da ja zapravo mislim da će se on prije snaći na forehand strani nego ja, pa neko više nade dajem u njega. Gle, u svakom slučaju ti znaš bolje od njega. Kao i svaka buduća supruga, odnosno supruga, ali tako? A on samo kaže, ti mu kažeš ideš na backhand, on veli da, dušo i to je to. Tako je, okej. Kaže ovako, meč lopta je, zlatni poen, 40-40 i 6-5 za vas. Igrate protiv Karoline i Le, koje njih dvije ste dobile u finalu nedavno turnira. Kome bi radije servirala? Pa ja nekako više direktnih poena sa servisom napravim sa lijeve strane, ali mi je lakše i sigurnije sa desne strane servirati. Prije dođem na mrežu, prije stignem zatvoriti, tako da bi možda izabrala, znači Karolina je na desnoj strani. Karolina. Što ti kažeš? Pa nisam o tome razmišljala, čak mislim da smo sličnu situaciju imali na ligi, da je bilo nešto 6-5, da je bio džus. Da. I ne znam ko je servirao, da li one, da li mi. Na meč loptu smo mi servirali, da. Kome smo servirali? A to one biraju, ali to one biraju, ne možemo mi, da. Pa ja ću reći onda Lej. Lej. Da. Eto, kao prirodnije trčat na backhand. Zatvoriti to je. Koji od trenera ima najbolji zagrljaj, Robert, Chris ili Juanma? Pa evo, stvarno ne znam što bih rekla. Zamislite zagrljaj. Mislim, Chris je bio u našoj, ajmo reći, kao reprezentaciji za nas, pa sigurno smo od njega dobili najviše zagrljala, ali... Kada možemo onda reći Juanma, jer nas je on najbolje. Ok. Da li bi radije osvojile prvenstvo Hrvatske ili FIP turnir? A to je lagano, FIP, ipak je to veća priča, više mečeva. Kaže ovako, ovo je, bravo Margeta, svaka ti čast. Kaže ovako. Da čujemo. Prvenstvo je Hrvatske u padelu i želiš ga igrati. Znaš mjesec dana unaprijed kad je i dogovorila se s partnericom da igrate. Međutim, dan prije turnira, dečko / zaručnik, kako za koju, ti kaže da prekidate ako ne odeš s njim taj vikend sa njegovim dosadnim frendom i njegovom curom na put. Šta ćeš odabrati? A meni je to nezamislivo zapravo jer... Eto, srećom i nisam u takvoj vezi, niti bi bila u vezi gdje ja znam da će meni partner nešto uvjetovati, znači ne možeš ovdje, ne možeš ovak. Moj dečko zna kad ja imam turnire, isto tako, ako ja znam da je mjesec dana unaprijed, zna i on. I isto tako on ima utakmice i jednostavno imamo svoje hobije i znamo neke, ajmo reći tak, prioritete. Tako da ne bi se dogodila ta situacija. I mislim ja bih samo rekla, vjerojatno ne bi bio zaručen da tako nešto uvjetuje. Baš to. Mislim da on zna, on je jednom u šali rekao,
da ja ću kao reći, volim ja tebe Luju, ali ne više od padela. Mislim, ja se s tim ne slažem, normalno da njega volim više, ali isto kao što on ima hobije, imam i ja i nekako smo puni razumijevanja za jedno drugo, za slobodno vrijeme. Uostalom i on igra i razumije kak je to. Niti ja njega gnjavim kad ostane na kojoj pivi poslije termina. Tako da evo, znaju sve i to nam se, hvala Bogu, ne događa i neće dogoditi, tako da. Uglavnom, nema šanse da bi otišli na taj put. To, recite to tak i sve ok. Zbog tih dosadnih prijatelja, šalim se. Dobro, evo, onda ja mislim da je najbolje da u ovom lijepom i optimističnom tonu zaključimo ovu epizodu. Cure, puno hvala. Hvala vama što sam nas pozvala. Hvala na pozivu. Eto, i nadam se da vas sljedeći put kad ćete nam tu sjediti, da dolazite s medaljom sa eura ili tako nešto. To bi bilo jako lijepo, da, ali evo vidjet ćemo. Nadam se da će ove godine biti bolje nego prošle i to je sve čemu se možemo zapravo nadati. Super. Cure, puno hvala i to je to. Bok svima. Idemo trenka sad, bok.